Et dans l'ensemble, il faut 3000 et quelques personnes d'Ardendo. Et minka la mari pium gotum, wonku lan soñju de kander bernde. Allah to me de wa. Et j'aimerais bien kala wawɗo capture de l'iPhone. Pour le moment on ɗo publia ma kala wawɗo soutenude nden hunde ɗon. Aray ko pium ɓurtay kulla welde ka adna kadi ni susi mo mi jogi on ka adna ɗo ko wollan soñjude kon ka adna ɗo ko kumpium ɗon. La famille prépare capture jini. Prépare capture jini. Ko pium mon ko wollan soñjude à chaque fois ɗum ɗon no traumatise de la hakkil ki moƴƴa non. E ko hakkunde am min Kenzo Bari Coppi e Duta min yimmike ɗo ari ko min équipe min tato min yehi Europe e mo be ko Allah muyani kon quoi Allah muyi kamɓe ko toon ɓe heddoto min Allah muyi ko ɗo mi wonata mais ɓaynami feno hande ka wonɗo depuis menen e Duta men yehi Europe anomaliji bus yalti ka réseaux sociaux waɗi ni mais ha hande mi yaltali ka réseau mi wowli goɗɗum fi mum Coppi yaltali ka réseau woli fi mum Duta kadi yaltali ka réseau woli fi mum au fait j'aimerais bien hande ara Coppi Duta hege jemma ara feeling no hakkundeji amen menen tato ara mo be amen wawi ko waɗay men noddindira e téléphone mais yewtay mais imaginez depuis 2023 je pense non 2024 2025 2026 haka won ɗo ara menen e Duta mi wata yewtude mi wata humpondirde. En fait, mo be amen no jokki haaju mum c'est vrai mo be hunde ne mettay ɗum satta e mum mais min côté an mi alana goto e maɓɓe heen woni Duta hajanalla Coppi kan on ɗo mi jogantako mo heen e Duta kadi simo darde o live ɗo yo andu kadi avant tout d'abord ko bandirawo an e ko siɗɗo an kadi komo pita ko nokku gotu men watata na kanko fuɗɗi wadde sifa ɗi piiji ɗo kono si min taƴi relation amin on enɗan taƴi haray enɗan taƴi wanno mi woni ɗo ni hande minen min yewtata kono Duta heɓay fatunde min mi suusa iwragol mo nden fatunde Duta heɓay welo mi suusa mo iwragol ɗum ɗon min kadi mi heɓay ɗum o suusa impossible. Et comme ça qui voyage, comme ça qui y a dedans, comme c'était mon objectif. Ari kondargol si mi tumbindina e kamɓe ɗiɗo e min wona toujours hunde wotere quoi si golle ɗen ala hakkundeji amen mais ara min yejjitali ko min yiwi ɗon ndiyam balinange waɗi hande si mi miijitike wano tournéji amen ɗin fop menen tournéji amen ɗin fof ko Duta defanayno men ko Duta wuppata coñci amen ɗin mi jiti ɗum ɗo nden moƴƴere ɗon fof har hande tawata min mi heɓana e hoore am kanko o heɓana e hoore makko Duta heɓana e hoore makko ara wonata d'accord non franchement la famille capture o partiɗo Duta aray Duta wo Coppi wo siɗo darde o live maɗum o hiyo forcément capture ji ɗi aray kala ko anduɗo woni hakkunde mum par ce que onon ɗon ko onon fop ko onon andidi Kenzo Coppi e Duta ko onon ɗon fof andidi yimɓe kadi si ɓe wondi feere ala désordre aray moment ka ɓe haɓa kono si tawi ari ha wakkile moɓitoɗon hara piiji go sendali hara enɗanta ƴaali hara ko piiwoy hawrewoy aray koye hakkunde mon koye feƴƴay wonti ɗon onon golliduɓe ɓe wonon nene goto baba goto
ara siga di piji do arali hakkunde mum. J'espère bien on yiyay o live do haray eto de ngem fo men billo ouais ouais mi falno ka hewta ga quoi ka ngala hewta ka réseau mais andi Allah wadi ko moƴƴina ka goɗɗo yennete ma ka goɗɗo ɗo manni toujours ko feeling woni hakkundeji amen ko moƴƴi e ande revan on ko tawata kon ande si coppi mi nani o duta ko Allemagne woni min e duta mi wayri yidugol le 10 février 2024 ouais ne wayri yidude mi wayri yewtude donc ça ndari 2 ans min ɗum wani la wasko duuɓi buyno andi ay sa ala yiɓe giɗoma so tawi ɗo yewtude et je pense bien ko hunde moƴƴude quoi parce que andi siɗo yewtude o ganda mo ɓe ko jokki mo ɓe ko wawi waɗande goɗɗo donc kala wawɗo yewtudugol e makko kanko duta tawata ɗum ɗon yimɓe buyi essayi mais mi anda probléme on konto woni tigiri on woni source on min personnellement kala ko ɓe waɗi lan miɗo muññi et déjà ɓe waɗata lan hunde tawata satta ka nder ɓernde en est ce que tu vois donc kala wawɗo tawata on trio amen ɗon hande je vous donne un exemple hande si mi ndaari so remarque ni lan ɗuitti e tournage e ko fiyon ɗum ari so remarque ari komin trio quoi min coppi duta on ɗum ittantalan stress jigo ka ɓernde c'est parce que alhamdoulillahi rabbil alamina komi arti mi ɓanniti duta onno e dumamma torio e kadi ande sa ndaari ko filingam menen tato momin jogitino ko ɓen noon tato jogitimo quoi donc à chaque fois si mi yii ɓe wadda vidéo kamɓe tato ko menen mi yiyata quoi parce que mi yiyay tun torio je vois coppi direct mi yiyay tun dumamma mi yiya joué an on joga coman direct donc kadi jouay tun ko duta mi anditata afan donc Allah ɓurto en faabade en fof men en immoto daroɗen ɗum ɗon kenɗo daren sinayi Marseille no Marseille ɓayi ko Marseille si Allah jaaɓi ara ango coppi o e duta on fof men en ara e jooɗode yewten normalement ɓay ɗum ɗo chaque fois on ɗo gara e ga hara sa ari aya yiiɗa e duta coppi si ari yeeyi ɗo no wawi yidde duta si ari